ба ҳавлии ман даромада ҳамаи сагҳоро паронданд. Фақат ду саге ки пинҳон шуда буданд зинда монданд. Инҷо ҳама хунолуд аст. این نوارها را تاتیانا کودلای چند روز پیش از شهر بیشکک نشر کرد. وی در حولیه‌اش تقریباً 40 سگ را نگه می داشت. با گفته صاحبخانه بعد از شکایت همسایه او را به پلیس دعوت کردند و هنگام نبودنش شخصان ناشناس جانوران را پراندند. تنها چند سگ پنهان شده نجات یافتند. дар он ҷо сагҳои солим буданд. вақте аз пешашон мегузаштед аз диданатон хурсанд мешуданд. ман дар як ҳолати бад ҳастам, аммо боз ҳам телефонро рӯшан мекунам ва он ҷойҳоро мебинам. ҳама пур аз хун, аломатҳои кашолакунӣ, хун дар ин ҷо, хун дар долон, хун дар ҳавлӣ. дар ин тараф сагҳои хурд ва бемор буданд. ман ҳамаи инро ба навор гирифта фиғон мекашидам. همه این سگ‌ها زیر سرپرستی برنامه کمایی قرار داشتند که از جانب بنیاد بریجیت بردو دستگیری می‌شوند. حقوقدان اتحادیه جلدی ساقیه و میگوید همه سگ‌های کشته شده بیزوریات و ام کرده شده بودند. ҷасади ҷонварони кушташударо махсус баровардаанд то парвандаи ҷиноӣ боз нашавад. дарех ман ҳамчун ҳуқуқшинос ки солҳои зиёд парвандаҳои марбут ба бадрафторӣ нисбати ҷонваронро баррасӣ ва бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ҳамкорӣ кардам, дар бораи дурнамои ин парванда хушбин нестам. پناهگاه تاتیانا کودلای سالهای زیاد کار میکرد و پیشتر نیز بحث‌هایی را به بار آورده بود. همسایه ها از عکاس دائمی سگ‌ها، شرایط غیر بهداشتی و جانوران خشن شکایت میکردند. نظر ساکنان در این باره یکسان نیست. بسیاری ها کشتن سگ‌ها را بی‌رحمانه مینامند. برخی دیگر میگویند در خانه‌های خصوصی نگه داشتن این مقدار جانور غیر قابل قبول است. албатта ман бераҳмиро нисбат ба ҷонварон ҷонибдорӣ намекунам. ин қобили қабул нест, аммо чунин ғамхорӣ набояд аз амнияти инсон болотар бошад. вақте барои кӯдакон ва сокинон хатар вуҷуд дорад, ин тамоман паҳлӯи дигари масъала аст. حقوقدان اصیل ارگینبویeva میگوید گپ سری آن میرود که شخصان نامعلوم به اجازت صاحبخانه به خانه‌اش وارد شدند. و جز این درباره بیرحمی نسبت به جانوران که باعث به مرگ عاموی آنها شده است جزا وجود دارد. зӯроварӣ хушунати аз ин бештарро дар ҷомеа ба бор меорад. ин ба он маънуст ки дар ин ҷомеа тафаккури заифонро метавон ба осонӣ аз байн бурд қобили қабул аст ва чунин мантиқ на танҳо нисбат ба ҷонварон истифода мешавад. ҳангоме ки ҷомеа ё давлат чунин зулмро дуруст мешуморад, миқёси он чизе ки муқаррарӣ шумурда мешавад ба таври муассир васеъ мегардад. هنوز معلوم نیست که به حولی تاتیانا کودلای کی وارد شده است. مقامات پلیس در مرکز قرقیزستان گفتند که کارمندان محلی تازه‌لیک عملیات معمولی را در مورد دستگیر و نابود کردن سگ‌های بی‌صاحب انجام دادند. اما شهرداری دست داشتنش را در حمله وحشیانه رد می‌کند.